Ankan nadibu iqaqaa nurratti taphatu moo diraamaa nurratti hojjetu moo jarri kun nurratti maaluma godhaaran uummata irratti indee maal jechuudha akkamitti Abrahaamin qabanii amma immoo Hermeellaa bira fidanii godinyaanii Abrahaam jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee na dabbaree garuu ani ruutaan hin dhiistinatti hin fakkaatu faamilii isin gaafa laaltan ruutaan hin dhiisti isinitti fakkaata an ruutaan hin dhiistinatti hin fakkaatu abadan kottee tokkoon naaf malee jechuudha Abrahaamin immoo akkasittiin dhiistuu Hermeellaadha jechuudha abdiillee nin qaba akkuma beekamu gaani deeggartuu ruutaati qa gadi kanaaf warreen Hermeellaa deeggartan warreen ruuta deeggartanus من ما أدرك أجعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاميلي أميناتو وكم جرتوا لك السنة الجوات وأنا نقاهوت قالت ربي ورينا من تبرالي الشما هركفوني فاميلي أميناتو مرتكيسان أكم جرتوا لك السنة الجوات وأنا نقاهوت قالت ربي نقاني في جالة اللي كبرني بكا سنجرتانتي إسني هاتون إسنين جدأ warreen mana kanaaf haayaa taatan like share subscribe gochuun dagatina warreen immoo nabbaanii taatan akkuma beekamu like godha commentii barreessaa yaada keessan immoo commentii jala naa kaan isiniin jedha family egaa akkuma beekamu kaleessa jechuudha godinyoonni Abrahaamin bakka jarri argatan hin beeku yoo hin karaarraa ta'ee dawwalanii waaman ta'e Allahu a'lam isa jaratu beeka fuudhanii fidanii Hermeellaan wal bira fidanii jechuudha maal jechuudha indee akkamitti namni tokko akka wariitti harkifamee bakka tokko dhaqee achi dhaqee as dhaqee akkamitti jedhamuu ni danda'a kan daganaa immoo seet ijaaree jechuun attaafiruu miti indee ilma durbaati miti hin sodaattu yeellaatu isiin kan gaafa akkasitti reerra dubbachuun nama dabbara dhugaa rabbii hamma ruutaan hin dhiifteettanii yaaddanii isin gaafa akkasitti ilaaltanuu ruutaan zimmi jettee Abrahaamiin Hermeellaaf gadhiistee dhiisti yookaan immoo Abrahaamii akkuma manaa ba'ee sana Hermeellaa bira bule jettanii yaaddu. Owwana ruutaan qaata safaa dhayxee manoo Ifreemii wajjiniin gottattee fudhattee baate jechuudha. Si jamarii jechuudha. Ruutaa miiseejii barreessinaaf ni finni niyyuu taa'u jechuudha. Garuu baay'ee nama dabbaran isiniin jedha faamilii wallaan baay'ee na dabbare maaliif ana duroota wajjin ta'ee dasna jala dhugaa rabbii maaliif abbaa ilmoo isiiti abbaa manaa isiiti Hermeellaan bakka barbaachistu bakka Abrahaamiif abbaan Hermeellaa deeggartanuu utuma isinii diduu liqimsaa. እና ከስሪ ሲኒን ጀዳ ፋሚሊ መሜ ቪዲዮ ከና ኢላሌ ወልት ዲብነን ሲኒን ጀዳ እንዳደርኩ ንገራቸው ከየምን ነገር አድሯል በላቸው። ሩታ ትቆጣለች። እሺ ችግር የለውም። አሁን ያለውን ነገር ንገራቸው እንመጣለን። ምንም ችግር የለውም። ንገራ አባቴ አሁን እንሄዳለን። ችግር የለውም። በቃ አሁን እንደወረደን ዛሬ አንተ አሁን ራስህን አባቴ መጀመሪያ ነፃ አድርግ። እሺ ፈታርግና አሁን ቤት ነው ያለው። አሁን ንገራቸው። እሺ እንዳትረሱት። እሺ በቃ ችግር የለውም። ናግባ ደህና ደሩ። እሺ ደህና ደሩ። በቃ እሺ በርብስ ጋር እሺ ደህና ደሩ። ደውላችኋለሁ። እሺ ናግባ ምን አዲስ ሆነብክ? እና ናግባ ጨማላው ልክለ እሺ ጨማላው ልክለ ቆይ ጎበዝ ነግባ ሶፋ
ደህና ነህ? እንዴት መጣ ዛሬ? ሞቀክ? እንደዚህ መቻል ቲሸርት አለ ከፈለግሽ እዚህ። እሺ ቱታም አለክ። እሺ እሺ እሺ። እና ደግሞ አንድ ነገር የምፈልገው ነገር አለ። እንድትሳቀቅም ሆነ እንድትጨነቅ አስከፋኋት ምናምን እንድትል አልፈልግም። እሺ አሚሩ ሁሉም ነገር ነው የነገራችሁ። ሁሉም ነገር እንዳስረዳ ከቀለሁ ሁሉም ነገር አሚሩ ሁሉም ነገር ለአብርሃም አስረድቼዋለሁ ብሎኛልና አልደጋግምብክ፣ አትጨናነቅ። ጊዜ ከኔ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፍና ከዛ የምትወዳትን የምታከብራትን እህትን ቡዜንም ዴቭን ከፈለጉት ይመጣሉ። አይ ደግሞ ካልክ ሄጄ እነሱም ስላንተ ስለሚጨነቁ እነሱን ታገኛቸዋለህ። እሺ እንዳደርኩ ንገራቸው። ከየኔና ጋር አድሯል በላቸው። ሩታ ትቆጣለች። ችግር የለውም። አሁን ያለውን ነገር ንገራቸው። እንመጣለን። ምንም ችግር የለውም። ችግር የለውም። በቃ አሁን እንደወረደን እዛ ነው። አንተ አሁን ራስህን አባቴ መጀመሪያ ነጻ አድርግ። አሁን ቤት ነው ያለ። አሁን ንገሯቸው። እሺ እንዳትረሱት። በቃ ችግር የለውም። ናግባ ናግባ። ደህና ደሩ። እሺ ደህና ደሩ። በቃ እሺ በርዱ እስከ ደውላችኋለሁ። ምን አዲስ ሆነብክ? ጫማ ላውልቅልህ? እሺ ጫማ ላውልቅልህ። ቆይ ጎበዝ ጎበዝ። ነግባ ሶፋ ላይ ደህና ነህ? እንዴት መጣ ዛሬ? ሞቀክ? እንደዚህ መቻል ቲሸርት አለ ከፈለግሽ እዚህ። እሺ ቱታም አለክ። እሺ እሺ እሺ። እና ደግሞ አንድ ነገር የምፈልገው ነገር አለ። እንድትሳቀቅም ሆነ እንድትጨነቅ አስከፋኋት ምናምን እንድትል አልፈልግም። እሺ አሚሩ ሁሉም ነገር ነው የነገራችሁ። ሁሉም ነገር እንዳስረዳ ከቀለሁ ሁሉም ነገር አሚሩ ሁሉም ነገር ለአብርሃም አስረድቼዋለሁ ብሎኛልና አልደጋግምብክ፣ አትጨናነቅ። ከኔ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፍና ከዛ የምትወዳትን የምታከብራትን እህትን ቡዜንም ዴቭን ከፈለጉት ይመጣሉ። አይ ደግሞ ካልክ ሄጄ እነሱም ስላንተ ስለሚጨነቁ እነሱን ታገኛቸዋለህ። እሺ nam tokko hin hafne ሲጀመር ሩታኔ ፊ ኢፍሬም ህራፋ ነው እጁ ዋይ ረፊቲ ምናምን የለም። በቃ አከስቲ ሐሰሰን እጁ አከስቲ ሐሰሰን እጁ አብርሃምን ፉደን ይገለን ይላልተን ያመላ ቆያ አም ቪዲዮ ብራ እንገዲሱ ምት ይሄን ይላል እጁ እና ድራማን ጀራስ ዱማ ሲቀቡ utu yookiin kana tokkotti diraamaa jedhanii yookiin nutti manii kana tokkotti nu deebisan yaa ta'u yookiin immoo laayifii jaraasa dhugaatuu ta'e nutti manii qalbiin keenya aara galfata. Garuu aaktii kun akkamitti jaraa dhufa garuu እና kana fakkaatan isinin jedha faameli yeroo gaarii naaf qabaadhaan naaf galatooma ulfaadhaan isinin jedha hamma wanaatti warreen viidiyoon kun akka isinitti toluu yookiin immoo isin gammachiisu abdiin qaba. Yaada keessan irratti naaf kennaan isinin jedha faamelii na jajjabeessaan isinin jedha wala jajjabeessinu እና kana fakkaata guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.